अहनबदा मरुओइबा पाउसिंग पिजरे Constitution पीबा political अमसुंग executive autonomy फाउबा ngakpa ngamdraba Manipur लेंगाकना मतौ करमना मियाम ngak सेनगदौरिबनो हाइना लोक सभा की मेंबर डॉक्टर अंगोमचाट बिमोल अकुइजमदा हंगलक्ले खुलंगाकपसिंगदा मियामना अंगंबा सेलगी मतिंग पांगलकपदा हराव हराव लौसिनबियो हाइना RDNPR मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोरक्ले कुकी खुलाई पाइबसिंगना मयुम मकई तुमना मई थादोपीख्रबा तोरबुंग सावल ममांग लेकाइगी इमुंग कुंड्रोम मसा मसागी मयुमदा चंगदुना लैबा हौख्रे DM University की हंदक लाउथोखिबा टीचिंग अमसुंग नॉन टीचिंग स्टाफ लौबगी रिजल्ट अदुदा चाउना लौतुना बमानबा थोंग खदा थेंगनरे हाइना महिरुई लुप तरुकना फोंदोरक्ले अमदि इम्फाल यारिपोक लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिलिबा असिदा मरी लेनबा सिंगना रेस्पॉन्स अमत पिरक्त्रबदे हेना कनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना ऑल कोंबा रोड यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेनर लेनिन विड्रोमना फोंदोरक्ले खुरमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिथेंग ताबिरिबा सिंगबो हेनरिटा ओइनामना ताराम नोकजरे हौजिक पाउ संदोकना पिजरे Constitution पीबा political अमसुंग executive autonomy फाउबा ngakpa ngamdraba Manipur लेंगाकना मतौ करमना मियाम ngak सेनगदौरिबनो हाइना लोक सभा की मेंबर डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना हंगलक्ले मणिपुरदा हौजिक ओइरिबा फिबम असिगा मरी लेनना हिंदुस्तान टाइम्स की पाउमी कुमकुम चढ़ाना लौबा अखनबा इंटरव्यू अमदा वाफम असे फोंदोकनदुना MP बिमोल अकोइजमना हाई चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन लुचिंगबा लेंगाकसिदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट असिना डिक्टेट तौबगी अचौबा ममिताई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन मसामक्सो मखोंग मखुद पुनसिनबगा चप मानरे हाइबा वाफम फोंदोकबा लेख्रे मसिना ताकपदी सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमी असे लेतबगुम खल्ले हाइबने असिगुम्बा फिबम असिदा स्टेट गवर्नमेंट असे मियामगी दमक थौना लेना लेपंगमद्रे सेंटर ने मणिपुर गवर्नमेंट की थबक थौरम सिंगदा खुद थिंजिलबसो चीफ मिनिस्टर अमदी कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना मदुगी मायुक्ता लेपखतपंगमदे फिबम असि यामना हकचिनबा प्रॉब्लम अमने मसिना कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर मनुंगदा लैबा सेंटर अमसोंग स्टेट गवर्नमेंट अनिगी मरी असे लौथोखिबगी फिबम अमदा थमले ओरक्लिबा फिबम असिना मणिपुर गवर्नमेंट असे ममिंगा ओइना अदुमक थमलगा यूनियन गवर्नमेंट की अनिंग अपाम्बा तौरगा लैरे हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिबम असिदा बीजेपी सो पुक्चेल सेंगना थोरक्तुना थबक तौगदबने ngasi मणिपुर हाइना लैरिबा असे मतम खरगी मतुंगदा करी ओइरकदगी हाइबा तंबा ngamdre सेंटरना चथरक्लिबा थौंग असिदे इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर थुगाइरगा अकक्नबा पॉलिटिकल के पादम अमा फंगनबा होनरकने इंटरव्यू अदुदा MP बिमोल अकोइजमना मखाताना हाई मणिपुर गवर्नमेंट की मरु ओइबा थौदांग दे स्टेट की इंटरेस्ट मपुंग फाना ngak senbane वाफम असिना हाइरिबदे कॉन्स्टिट्यूशन पीबा स्टेट की पॉलिटिकल अमसुंग एग्जीक्यूटिव ऑटोनोमी ngakpane कॉन्स्टिट्यूशन लेंगाक पीबा राइट फाउबा ngakpa ngamdraga मतौ करमना मियाम ngak सेनगदौरिबनो हाइबसे अचौबो वाहंगनि हाइना बिमोल अकोइजमना मखा ताना फोंदोखे खुलंगाकपसिंगदा मियामना अंगंबा सेलगी मतेंग पांगलकपदा हराव हराव लौसिनबियो उबा थांबा ngamloidaba सेलगी निमान तौबिगनो हाइना RDNPR मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोरक्ले मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोखिबा इम्फाल फाइनेंस कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के 38 सुबा मपोक कुमोनगा मरी लेनना वाफम असे फोंदोकलदुना महांगना हाई वारोइसिन नम पुरक्पा ngamdana लैरिबा लेबाकी इरांग असि हौरक्पा मतमददे मियामना खुलंगाकपा सिंगदा मतेंग पांगकी चांग यामना वांगलमे अदुबु इरांग तमना तमना हंथरक्पा असिना मरम ओइरगा खुलंगाकपा सिंगदा मतेंग पांगलंबा अदो तमना तमना हंथरक्पदगी सेलगी डिमांड तौबगी चांग असे नोंमा नोंमगी वांखलक्ले
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔ ꯈꯨꯜꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯕꯦꯡꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ MD ꯋꯥꯏꯔꯣꯛꯄꯝ ꯒꯨꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔ, SBIꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯑꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯕꯦꯡꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯌꯧꯁꯤꯟꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯂꯧꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 38 ꯁꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ 30 ꯍꯦꯟꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 4ꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯖꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯀꯣꯜ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯊꯤꯜꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯊꯤꯟꯕꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯉꯝꯕꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯧꯅ ꯌꯨꯝ 5 ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯁꯥꯕꯜ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ GP ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯁꯥꯕꯜ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯏꯃꯨꯡ 10 ꯔꯣꯝ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ 30 ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯅꯕ ꯐꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ अमुक अनौबा ꯌꯨꯝ 5 ꯁꯦꯝꯖꯤन साजिनबा सेनफमसु सेंक्शन तौरक्ले। लेंगाकना लौखलक्लिबा खोंथांग असिगिदमक थागतले। अदम ओइनमक लेमहौरिबा युमसिंग असिसु सेमजिनदुना होंजिनबा यानबा थौरांग पाइखतपियो। नाकल अमरोमदा तोरबुंग ग्राम पंचायत की मतांगदा सोशल मीडियादा युमफम यावदबा पाव कया लनाई मियोय खरना संदोरक्लिबा असे खुदकता लेपकदबने। अरानबा पावसिंग अदुना मरम ओइरगा रिलीफ कैंपता लैरिबा मियोयसिंगदा अकी तुजुंगबा पोखनबदा नतना तोरबुंगदा अमुक हलकपदा अकीबा अमदे निंगहनबा फावहले हाइनसो महाकना मखा ताना फोंदोखि। इरांग असिना मरम ओइरकांदा अखोई रिलीफ कैंपदा लैरिबा मियोय म्याम अदि प्रजासिंग अखोई खुंगंगी लैरिबा मियोयसिंगना तसेंगना कनागुमना अखोई तोरबुंग जीपी प्रॉपर तोरबुंग जीपी सिगी मतांगदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मदा अखोई लाना पाव संदोकपा अदगिदि अखोई अरानबा पाव हापुलकपा अखोइना खरा थेंगनाजै मसि अखोई तौबीदनबा हाइदना अखोई बीबीएफ की माइकैदगी नोंगना निसिंगजरी मसिना अखोई रिलीफ कैंपदा लैरिबा प्रजासिंगदा अकी तुजुंगबा नत्रगना अखोई हंजलहनिंगदबा वाखलमा फावबगी अखोई लापै फिल्म अमा खरा उजै दुना अखोइना हाइजबनि दुना यारगदि म्यामनसु तोरबुंग जीपी की मतंगदा हापिनिंग हाइबिनिंग लेरगसु अखोई बीबीएफ सिंग इचिनाउसिंग अमदि प्रजा अखोई सिदा अखोई हंजलगा लेरिबा प्रजासिंग थाथेंगना लागा उनबि हाइदना निसिंगजरी अखोई ऑनरेबल एमपी तसेंगना मणिपुर प्रजा म्यामना अखोई अदुगी मतिक थाजना अखोई थागत पिखरबा अदुगा अखोई म्यामगी मको अमनि आसामसु ओजरिबा सारना तसेंगना हंदक लाकदोरिबा अखोई पार्लियामेंट मिफम असिदा अखोई मणिपुर की ओइबा कोरिसिसिंग हाइबदि तसेंगना एनआरसी मपुंग फाना चनहनबा कुकी नार्को टेररिस्ट तांथोखिबा अदगिदि कुकी मिलिटेंट सिंग लेनबा सुसिंग लौथोकपा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯨꯠꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ नौना युम सानब सेंथंग फंगलब युमनाम इबोबिशक कौबा बेनिफिशियरी अमना हाई ममांग चैगी मे अहुमदा कुकी खुलाई पाइबसिंगना महाकी युम मई थादोखिबदगे लैफम लैतदुना मरी मता अमगी युमदा लैरखिबने अदुबु लैंगाकना महाकी युम सानब सेंथंग काइथरकपा असि अपेंबा पोकी हाइना महाकना फुंदोखि आइगी इसागी युमसी कुकी कइनो सिंसिना थादोक पिखरबने अदुबो जे गवर्नमेंट की साइड तगी सुमाइना युम साबगी याबगी ऑर्डर से पिरकपसे आई इसामकी कइनो सि यौजरे अजिगी मरम ओरगा आई गवर्नमेंट कइनो सिंसे आइना याम हराउना मसों नुआइजबा फोंटोकचरी मोइबु अपेनबा आइगी वाखन थमोइगी असेंबा मखोइना साबिरनी हाइबगी कइनो सि लाकपसिदा आई याम हराउजरे मखोइबु आइना थेंगतोकजे तोरबुंग साबल ममांग लेकाइदा नौना युम होंजिलगा दुकान हांगदुना लैरक्लबी ओइनाम ओंबी अर्पणा कौबी नुपी अमना हाई इरांग हेक हौबा नुमित अदुदगी लांजेनदुना तोंगान तोंगानबा मफम कयादा चंगजफम लौदुना नुमित खरनी लैरबा मतुंगदा मोइरांग ओक्सुंगबुंग रिलीफ कैंपता चही अमा हेन्ना लैरक्ले मरक्ता मखोइगी युम येंसिनबा चंगलुबदा कुकी खुलाई पाइबसिंग लैरंबगी थौदोक अमसु थोखरे हौजिकती सेंट्रल फोर्सिंग मतिक चाना ngaktuna लैरबनिना अकीबा पोक्ट्रे मखाताना कैरोई लेकाइगी मियोइसिंग हंजिंदुना लैरक्लबदे हेन्ना नुंगाइगने चही अमगी मतुंगदा युमदा हलकपदा युमगी पोचैसिंग कुकीना अयाम्बा हुरालगा पुखिरमले युम मै चाखिदबसु अकायतोय यामने यावरमे अदोबु तोरबुंगी विलेज वॉलंटियर फोर्स ना मतेंग पांगदुना सेमबिरे हाइना मखाताखि तारीख अहुमदगी लांजेनरगा इमरजन मरांग उसंगुंगी कनोदा रिलीफ केंद्र लई अदु मतुंदा चही अमागा थानी मतुंग सिदा जुमदा चंगपा यारे हाबिदि खरम चंगागा लैबा याब्रा ना येंकादा मोने यारनि सिफाइनि कुमार जिमिना चंगा दम लैयो खoi लैजिदि हाइना पाखतकनो हाबिदि खoi हम चंगसला लैहिबनेबा अदमाय तौरसुन लैखरा दु मोना दुकान मै सीआरपी लैबा सिंजेना मोना जो हाइदि दुकान सुम हांगतो खoi लैबनेना किगनो अदुना खoi सिदा पोचे कि कागन तौरजु हाइदना मान तौरगा हांगिमि था मा निमु फादि मासिनि हांगा होबुदनाय जुमदे चौरागना हाबदा खoi जुमदा एक थांगा लैबा जुम अनि खक्का चांगे दे ममांग हमगिदि जुम अमनि अहुम लांथोगा तिंगे कनो मेंबर की जुम लैरे मोय जुमदगी दि मदुम ममांग परिंगि दुम खरा लै माय फावरे इसागी जुम चांगपनिना दु मोयना जु कुकिंग चांग खoi सिदा पोचे कि का मोय डेमेज तौ थुगाय थुगाय तौरमबदु जु खoi सेमजन खजन खoi म्याम तौदना निपा कांगु खoi कुंगा पर खरा लैबा तिंगे तौरगा लैरे खoi जुम मी तारे निपान तौरगा जुम चाखि बदिंगे खरा सेमजन खजनदना जुम छादन खोतन तौरगा मयाम खoi हानागी पुलप लैमिनाबदो पामे हा दिगिदि याम फारे खतंग दि हंजलपा जि खतंग चंगजला लैरा बनिया खतंग नुंगाइरे हाइबा तार दि जुमदा चंगे खतंग हाबगी हरावगी वा खक्तनी अदो अइगे लकाइ दे मनिंग लकाइ खंगदे दि सिदा लैरिबा जुम चाखि बदिंग चंगसलगा जुम छादना खोतना लैबिबा मयाम लैमिना बोय तारगदि गदि हेना नुंगाइबो ओइगदबनेबा अदु फंगदबनिया केदोरनी DM University की हंदकता लाउथोखिबा टीचिंग अमसुंग नॉन टीचिंग स्टाफ लौबगी रिजल्ट अदुदा चाउना लौथुनबा मानबा थोंग खरा थिंगनरे हाइना महिरोई लुप तरुकना फुंगुरकले हिरम असिगा मरी लैननंगा से क्वाकैथलदा लैबा अपुनबा इरैबा की महिरोई सिंपांगलोब एम्स के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी बिफम अमदा महिरोई लुप तरुकी वांगांगलोइसु ओइरिबा MSF की प्रेसिडेंट हिजम रोशन हाई थेंगलबसु थेंगना लेंगाकना DM University दा तमलिबा महिरोई सिंगे इंटरेस्ट ता लौखलकलिबा खोंथांग असे थागतपा फुंदोकले अदुबु टीचिंग अमसुंग नॉन टीचिंग स्टाफ लौबगी रिजल्ट हंदक लाउथोखिबा अदुदा चाउना लौतुनबा मानबगे थवंग खरा थेंगनरे मदुदि प्रोफेसर एन राजमोहन DMU की वाइस चांसलर ओरिंगै मतमदा असिस्टेंट प्रोफेसर मरीफु निपाल लौनबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगे डिसेंबर तांग 18 दा नोटिस थोखे पोस्टिंग असि लौबगी रिजल्ट ना चही असिगे फेब्रुआरी तांग 19 दा जूलॉजी डिपार्टमेंट खकनतना अतै डिपार्टमेंट सिंगे लाउथोखे हाइरिबा रिजल्ट असे DP की अयाबा याउदे हाइदुना लेंगाकना अथिंबा थमलकपदगे चना हनखिदे अदुबो महिरोई सिंगना अकनबा इरांग हौरकपदगे हौकिबा तांग 19 दा नौहोंगना रिजल्ट अमुक लाउथोरखे अदुबो फिजिक्स अमदि बॉटनी की ओइनदे नौना इंटरव्यू अमुक तौगनी हाइना नोटिस थोरखे
Thawong asina physics amasung botany gi khalaba assistant professor sing victimize tawire. Hariba subject ani asiki nauna interview tawgani hariba asiki maramde subject expert singna piba market evaluation da blank leirami haibagine. Amaromda assistant professor Marifonipa launabagi notification thokraga nauna result lauthorakpa matamda post humpu hengalakle. Hengalakliba post asi karamba ratio da yenglaga hengalakliba no haibado miyamda thamkhidaba amade reservation gi matangda pankhidaba maramda post masing hengalakliba asi maram chade. University asida jayatnaba kaya thamlam liba ase vice chancellor amasung hanagi registrar na miyamda sengdokadabani haina hijang rosan na makhata na phungdokhe. Hana leramba honorable vice chancellor registrar na athubu matamda dem university gi mamangda sayinaba mayamam thamamisa masimak sengdokadabuni aduga hairiba registrar na July date 14 da makak sengtokpam su leiri hairiba sengtokiba sida mak asi syndicate phamba yaukide na mak masamangna hairi karigidamag dem university gi registrar amana mu syndicate phamba yaudribano haibuduni matamduda wazar rasmona leirami matamda koigi assistant professor IT haidoknabagi damak syndicate phamgiba mifamduda masamak registrar na present tawgide haidana 2024 gi July gi masamangna miyamda sengtokpa makaksu leigi mak asi karigidamak syndicate phamba yaudribano haiba athubada sengtokadobuni haibasini koina point thamjaninguse interview tawgani haina hojik lairiba botany physics masigi inquiry committee ma athubada miyamda inquiry committee na thigalaga sengtokthri fau makha tana tawba yaro haina koi mai lup taruki site gi thamjari. Imphal Yaripok lambi semjin bidawdagi numit humni lambi thingbagi khongjang changsinduna laklibaso mari leinaba singna response amata piraktrabade hena kanba khongjang changsilagani haina All Kongba Road United Clubs Organization Akruko gi convener Lenin Huidrom na phungdorakle Tom tibigi team amana Imphal Yaripok lambi thingbagi khongjang changsiliba ado yengsinba chatpada wafam ase phungdokladuna Lenin Huidrom na makhata na hai lambi asi sembidabagi mayokta Akruko Pairapaibi amade miyamna numit humni lambi thingbagi khongjang changsilabaso mari leinaba singi maikaidagi response ama fawba laktaba ase laibak thibane lambi asi sembagi matangda chap chaba wafam ama thamdrabade lambi tawkhaiba yauna lambi paring asida leiriba water supply amade power substation thingsinbagi khongjang changsinaba sem saba loire haina mahakda cheksinwa thamlakle. Kairungma masibauda akoi response laktaba taragadi akoi masigi akurko gi area manungda leiba danatana akoi apunba Manipur gi oiba adugumba khongjang jingbo akoi lautongna na ba mai leinaba civil society organization lambi sida chaminariba adugumba loop sing punjal laga apunba akoi Manipur pumba da bo khongjang changjan na ba akoi kanna akoi sem sajari maramaduna akoi mai leinaba di pamena akoi akanba yamna violence oiba khongjang jingjang jalakri ngaida athubada akoi phire pama lobi duna lambi sembasi hobiyu kaigumba haudadana sum akoi sangjali ba khongjang jibu thawoi wawoi daba praja miyam gi awa jibu sak khangbi daba dum ba kaino mala ga dimadu sangjala ka daba khata ba khongjang singdi adugumba yamna violence ba khongjang oirakani habasi koi khanjan biraga athuboda lambi semba hobiyu haidana kurko gi maikei diga appeal tawjari. Imphal Jiribam Lambigi Fibam Kahena Fatabadage National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Tangasidagi Lambi Asi Semjin Bahukre Lambi Semjin Ba Asiga Mari Leinana Highway Asida Jaliba Petrol Tanker Amade LPG Bullet Tanker Yauna Port Puba Gari Singa Sidagi Hauraga Tha Asigi Kunmari Faubat Numit Humni Gari Cheloi Haina Preshna Fangba Pawamana Haide Panba yabadi Imphal Jiripam lambi da petroleum product puba gari singda extortion chathariba si thingnaba matik chaba security PBO haina Consortium of Manipur Petroleum Products Transporter Fraternity na Prime Minister Narendra Modi da ayiba cherolama mamangda pisinkiba laikhrabane IIPCL Dealers Association Manipur All Manipur Petroleum Products Transporter Association All Manipur Bharat Petroleum Dealers Cum Transporter Association, Nayara Energy Dealers Association Manipur Amade, All Manipur Bulk LPG Transporter Association Pisan Kibat Cheroladuna, Imphal Jiribam Amasung Imphal Dimapur Highway Asina, State Asigi Lifeline Wede,
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯗ 10ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ CRPFꯀꯤ एस्कॉर्ट कन्वॉयसिंग डिप्लॉय तौरे अदबु सिक्योरिटी असि मटिक चादबना मरम ओइरगा ट्रांसपोर्टर सिंगना खुदोंचादब कया मायोकनरे लोगी वांगमदा खुलाई पाइबा लुप सिंगना ट्रांसपोर्टर सिंगना सिदगी खोंगतलिबा सेल असे अदुकी मटिक चावे ट्रांसपोर्टर सिंगना राउंड ट्रिप अमदा लुपा लिसिंग तरुका चनी फाउबा थीरे हाइरिबा सेनफम असे मतम मतमगी मतुंग इन्ना हेंगलकले नेशनल हाईवे असिदा नोंगमदा टैंकर चामा यांखैरोम चेले मसिना ताकपदि नोंगमदा इलीगल टैक्स ओइना लुपा लाख 5,50,000 रोम थीरी हाइबने मसिना था अमदा लुपा करोड़ अमगा लाख 3.3 अदुगा चहीदा लुपा करोड़ 22 लाख 52 इलीगल टैक्स ओइना थीरी सेनफम असि पीद्रबदे नेशनल हाईवे दा मथौ तौरिबा टैंकर सिंगी मिंगसल थुगाइबा नुंगना थोमजिनबा याउना मखल मखा कयागी काहेनबा थौंग कया चथरे पेट्रोलियम कंपनी सिंगना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हेंगतबा यादबा मरम ओइरगा सेनफम असे ट्रांसपोर्टर सिंगी लनाई फुरित खाउदगी चटले मणिपुरदा हौजिक ओइरिबा फिबम अमदे लंबी थोंग फत्तबना मरम ओइरगा ट्रांसपोर्टर सिंगना था अमदा ट्रिप अनिदगी हेन्ना चटबा ngamsilaktre मरम असिना सेनफम असे पाइदुना इमुंग पुनबा होनरिबा सिंग वाबना खमथेंगले मसिगी मथक्ता पेट्रोलियम प्रोडक्ट पुरिबा गाड़ी सिंगदा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना थेंखांग कयारा खन्ना अटैक चथरखिबा लेख्रबने मरम अदुना हिरम मसिगा मरी लेनना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लौखतपम थोकपा एक्शन लौखतपियो हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा पोटलम सिंग असि पुथोक पुसिन तौबा हाइबसे अचौबा रिक्स अमा ओइबना मरी लेनबा सिंगना लौखतपम थोकपा एक्शन लौखत्रबदे चही असिगी ऑगस्ट अमदगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओइरिबा गाड़ी सिंग मथौ तौबा लेपनतना अतोपा पांबै अमत लेते हाइना चरोलसिना मखा तारी कुकी खुलाई पाइबा सिंगना मखुत चलब मतुंग मिहाथीना हातोकपिख्रबा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सेकमाइजिंग खुनौदगी इरेंगबम चिंखैंगानबा अमदे सगोलसेम ngalaiba अनिना लैखिदबा चही फारकपगी कुमोन थौरम ngasi पांगथोख्रे लैखिदबा इरेंगबम चिंखैंगानबा अमदे सगोलसेम ngalaiba अनि असे ममांग चेगी जुलाई 22 दा सोइबदगी कंगला तोंबी लालगा चंगलुबदा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना फारबा मतुंग मिहाथीना हातोखिबने मखोई अनि तंगथिना हातखिबदगी वीडियो अदो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म सिंगदा पाक सन्ना थोरखे ngasi asi मखोई अनिना लैखिदबा चही अमा मपुंग फाबगा मरी लेनना बिहार असिगी मतंगदा सेमखिबा जेएसिना सिलगा मियामगी ओइबा थौरम अमा पांगथोखे थौरम अदु सरुक याबा लाखिबा मियामना लैखिदबगी मफमदा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उतखे थौरम अदुगा मरी लेनना जेएसी के कन्वेनर TH किरना हाई लैखिदबा अथौबा अनिगी थवा याउद्रबा हकचा ngasi फाउबा लेंगाकना पुथोकपा ngamdaba asida नुंगाइतबा फावे लोइनना मिहात असिदा चेनबा मियोय सिंग अदुसो मखोय अनि तंगथिना हाखिबगी वीडियो वायरल ओरकपदगी खंगबा ngamlabane लाइबक थिबदी मिहात असिदा चेनबा मियोय सिंग ngasi फाउबा फाबा पुनबा ngamdaba मरमना इमुंग मनुंग अमदे मियामना लेंगाकता थमलंबा थाजबा अदो मांगलक्ले लेंगाकी थवंग असिदि असिबा खक्तना मांगजरो हाइबगा चप मानै हाइना महाकना मखा ताखि सही फाजलक लबासी भावबदा लेंगाकना तोंगान तोंगानबा मसिगी मिहाटका मरी लेनबा हाइबा तारे कुकी मिलिटेंट सिंगने याम तमथिना हाटखिबा असुगुमलबा फारबा मतुंगदा मियोट मिनै कया सथरब मतुंगदा हाटखरबा अदुगुमलबा वीडियो फुटेज कया अमा थेंगनरबा फावबदा ngasi फावबदा सरकार सिना एक्शन अमत लखोपियक्तबा से तसेंगना अखोई की ओइनदि लाइबक थिबनि गसिगसिसु अवाबा ताराबा इमुंग असिगी अपोकपा अपोकपि सिंगना ओइहौरिबा फिबम असि तसेंगना लेंगाक असिना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबिरगा मखोइदा पीखिबा कमिटमेंट सिंग अदु थबक्ता सोइदना ओंथोकपिरकनबगिदमक्ता जेसिगी माइकेदगी अखोइना खंगनजरी अवाना ताराबा इमुंग सिंग असिदा मखोइदा पीबा याबा mateंग पिहनजनिंगे लैखिद्रबा आंगांग अखोइगी आंगांग सिंग असिगी खकनतना तोंगानबा अखोइगी खुनगाकलिबा मयाम सिंग असी असीबना मसा मसागी अखोइगी अतताई ओइजबा हाइबा तारे सिरगा मांगजबगी फिबम लाक्लिबसि तसिंगना अखोइगी लाइबक थिबनि
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ 13ꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯥꯔꯂꯥ ꯂꯧꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯁꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯕꯟꯇꯥꯔꯥꯄꯨꯔ ꯃꯤꯇꯩ ꯈꯨꯟꯒ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯚꯨꯕꯣꯟ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯍꯟꯅꯕ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯄꯤꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯕꯟꯇꯥꯔꯥꯄꯨꯔ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁ ꯃꯦꯟꯖꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯔꯂꯥꯜ ꯍꯧꯂꯨꯞꯀꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯚꯨꯕꯣꯟ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯕꯟꯇꯥꯔꯥꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ IGP ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ Kochudorom police station di Osika ko majadna midang si di patrolling chapi na ba ajaki makoi chatpa hogre luna na koina kasar gi SP amasung DC gi usung dasu ko member na pijaki yam nungai ba wakum mana mani SP da chasaru matam da kasar gi SP da chasaru matam da magna di koina gi memorandum da maitai jasing maitai kungangsing bu kala ngaksin yu maruina na haiba wafum do uda mana haiti kari da makta maitai kungangsing ta hari no na aidi maitai bengali khasi ma naga punamaki ai jenghindur bani kari ba jati mana bu edmete khanan da to di ekoi mado len haro haidna asmaina yamna sajaba wafum mana mai magi thundeki Khetrigao Assembly Constituency ki fair price of FPS agent kulumdoina khujek biduna FPS agent ki list thokpiyo haiduna Imphal East District ki DC da application pisin balakpada DC unaba fangdabadagi agent singi maikaidagi pendaba phungdoknarakle Porampata laiba Imphal East District ki DC complex da DC unaba lakba aduda paumi singda wangangladuna FPS sub agent kaisam kunjanani kaubi amana hai Howzik lamdam asida thokliba irang amadi ising ichawgi marakta Khetrigao AC gi miyamda tha nipan gi cheng phanghandaba asina henna awaba pire mamangda chenggi wathok laikhiba aduna department na tha manga gi cheng yendigani haikhiba aduso tha ahum khaktamak yenkhre madusu AC gi mafam suna yenkhiba nate aduga howzingna handa lairiba agent singe term loitrigaida department na matam loire haibaga loinana anauba agent haple haiba wafam lakle ADM unaruraba matamdana miyamgi fangfam thokpa cheng hayengdagi yenba horagani haiba wafam phongdorakle agent singda cheng piraklaba matung agent singna yengadaba chen adu agent adu kanano khanghandana thamlaga hayengdagi cheng yengani hariba ase karangna yengadoribano asigumba thong ase AC asida amuk phauba thokhidriba amane masida makok thongba sing amaga pau faunadaba manba chinkhum amata manadana leiriba ase pende pumnamaga se kokhaduna miyamgi fangpham thokpa hak phanghandrabade miyam hauduna khongjang changsingani hainaso mahakna makha takhe Amaromda ngasi DC unaba lakhiba aduda AC asigi MLA gi nominee MG Taskhan na MLA na mai paklaba matung April dagi November fawba cheng yenkhidaba tha amata yaukhide haina phongdokhi अखोगी हाने जिनसे जही हाइदी मागी ताम सुद्रिङै दा अखोइदा कैबता तामदना हाइ मतम लोइरे हाइबे पोसिमा खंगलै हाइ अदुना काका होय मयामना सि डिपार्टमेन्ट ना खंगलै ना दुमाइ हाइ को अद ममांग द सि प्रोटेस्ट मयाम तौखरे को अदैदा अखोगी मतम सुदबा हाइबसे डिपार्टमेन्ट गा अदगी असैगी MLA गा मरी से फदन लेनर कांद इ पाउ फाउदोंनर कांद मदुइ पोतो एनुइ मतम तौखिदोरे मतम जाना थागल खोकलो हाइबे पोसे तौनगदबदा डिपार्टमेन्ट सु अमुक्ता अखोगी रेस्पॉन्स है देशो ओइरो उननिंगबा मतमदा उनदबी अखोइ उनगे चलगसु हे काकान उनगे चलगसु हे लोड खिबी डीसी सो दम रेस्पॉन्स सुतौ तौ रखिदरे सुकोइरबसे अदु थाने पास जले इसिंग जावबो मयामा यावदना लोइ वानरे अदु डिपार्टमेंट यलगे हारगना थादो लोइनबो इनबिरा सो अमु फाबना सु नत्रे अदुगा हुजिकसे ऑर्डर थोए हाइबगी पोसिमा हाइदिगी एजेंटगी ऑर्डर थोए सिंग हाइंग येलनी हाइबा पोसिमा अखोइ ताजरे एजेंट सिंगसी ऑर्डर थोए हारगा
ꯂꯤꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯁꯥꯔꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯉꯁꯤ 22 23 ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕꯤꯗꯕ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯁꯣꯞꯀꯤꯄꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ DCꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯞꯀꯤꯄꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ DCꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯊꯥ 9ꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ADM ꯎꯅꯔꯦ ADMꯅ ꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯜꯂꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯁꯦ 2023ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯀꯤ 22ꯒꯤ ꯁꯤꯃ 23ꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯞꯀꯤꯄꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ Ngarang numidang Singzamay Police Station na konba Dilong Chanjing Pukri Mapalda Leiba PMJAY gi EE Oiba Puyam Rajendro gi yumda sakhangdaba singna bom thamsilam le haire Police gi phangba paw magi matung inna Garang numidang pung nipan makhai khara helakpa duwaida sakhangdaba mioi khara na ma gi yum gi thungalda bom ado thamsilam bani haire bom ado ngasi ayuk thengnarakpadagi Singzamay Police ki team ama laktuna yengsinbada bom ado detonator yawramdabadagi pokhai hawdabani haire bom ado khudong thiningai oidabadagi Singzamay Police ki team aduna asoi angam yawduna laukhatkre haina pawasina makhatari Faugakchau Ikai Police Station na Bishnupur District Police Commando Tarataruk Suba Command Regiment amade CRPF ki Y71 Battalion ki matenga loina na Torbung Sabal Mamang Laikai da thiba humbagi thabak chathabada khuchukhulai kaya fagat pangamkhre Police gi phangba pawmana hai fagalaba khutlai sing adude magazine yawba submachine gun nama single barrel nongmayama 2-inch mortar shell ane 51 mortar shell amma Detonator Mari amade gelatin stick mangane hiramasiga mari leina case ama lokhatkre haina so pawasana makhatari Bishnupur District Police Commando na ngarang lona thingkraba lalhok lop KCP Politburo Standing Committee gi active kadarane fare haire Police gi phangba pawmana hai farba kadar sing adude lamdeng khunawdagi ayakpam chingkhu maitai chahi 18 apokpa laikhidraba Asia maitai amade mayang Imphaldagi Chandam Devajit chahi 18 apokpa CH Kunajit Makoi anidagi sel oina lupa lising 16,000 Aadhar card ama mobile handset ahum amade registration number yawdaba gypsy ama fagat pangamle haire fagalaba polam sing aduga loina namiyoi sing ado makhata bulogi oiba thabak sig laukhataba Nambol Police Station da sinakre haire Security Force na Imphal East District ki manung channa laiba Pangai Bazar ge lona thingkraba lalhok lop KCP People's War Group ki kadar member ama fare haire Police gi phangba pawmana hai farba mioi adude khoirom Ranjit Maitai atopa ming poirei atopa ming roki chahini fumari ne mahak lalhok lop asida anoba recruit sing pusinba amade makhoi gi damba khuchukhulai arrange tawbaga loinana miyamdagi sankhai thungkhai tawbada chenaba mioi ne haina so pawasina makhatari Paugi marak thana temba break amatang lauzari MU gi makha Bachelor of Fine Arts BFA course hangliba IRE wangzingda mari suba batch ki tamnanaba admission form thaba haujari hariba course asi any stream da yamdrabada class 12 loiduna sakanglaba institute amadagi pass torpa oigidabani kanaguma masagi apama leijaba graduate natraga master na fawbada tambada kanaraba course asi oja oibada changba BEd asi yaudana Fine Arts ki oja oiba yaraba sahi mari gi course ni pambiba kanaguma singna ngasing asing malakiduna ming chanbiba yaragani akupa
marolgidamak office awarda college ta lakpiraga thangbiba yagani. Mafamna Institute of Rural Education IRE Wangjing, Department of Fine Arts, Wangjing Thobal District, Manipur. Imphal West District ki Ningthemcha Karongda laiba Holistic Vista Substance Use Disorders Treatment Center na drug amasung alcohol gi problem lairabasing matam gachunaba mawngda sel yamna changdana layengli. Social Welfare Department ki license makhada chalairiba treatment center asina piriba tongan ba servicing di detoxification, yoga and meditation, psychoeducation, art therapy, group therapy, cognitive behavioral therapy, case management, relapse prevention program, relationship building worksheet, family and friends therapy, individual therapy, addiction co-occurring therapy, aftercare, extended care, recovery convergence meeting asina singbane. Malaysia gi Malacca da laiba Asia Metropolitan University dagi addiction laina gi matangda master's degree paibada natana ICCE Colombo plan dagi international certified oiraba Dr. Sapam Lalit na lingkhatpa treatment center asida miyoi lising ani gi mathakta layengkrei masigi manung miyoi lising ama hena mahausa gi punsida halakpa ngamkrei. Treatment center asida lairiba staff pumnamak national amasung international gi thakta training fanglaba ngaktani hafta khuding gi medical officer na treatment lawriba khudingmak routine check-up tawduna yamna checksina layeng chathai. Amaromda treatment center asida lairiba miyoi khudingmak ki right mapung phana ikai khumnaraga layeng chathaba asina maram oiraga staff amasung patient ani gi marakta afaba mari thamba ngami. Masida natana family education program pangthoktuna addiction laina karamna thengnagani haibagi gyan losing singsu imung manungda chap chana piri. Kanagumba drug natraga alcohol gi problem laiba yaurabadi treatment center asigi phone number 9774857077 natraga 8798621531 natraga 9612323551 da ngasimag tanabiu. Break matungda miyam taram nokchare makhataba pau sing bijare. Lona Tinkraba Lalholo KCP Taibangan Biki Active Kadara Home, Manipur Police na Fare Haide. Police Tagi Fangba Paumana Hai, Farba Mio Ohumadu De Soisen ba OINAM Chahikun Gaditui Apo, Atopa Ming Ito, Lawrembam Chinkingan ba Chahikun Matway Amade, Ningombam Jerit Chahikulum Doine. Makoy Ahum Imphal area da Logi Wangmada, Senkai Tumpai Tobada Jenabam Yui Singde. Makoy Ahum Dagi mobile phone Ahum so Fagat Pangamde Haina so powers in the Makatari. Andhra Police की टीम अमना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस कमांडो अमदे BSF के अपुनबा टीम अमना यारीपोक लाइमनाई खुल्ला थीबो हुंबु की थबक चथखरे पुलिस की फंगबा पावमु की मतुंग इन्ना कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अदुदा चौरागने युम हुंपुतरा रोमदा चंगदुना थीबो हुंबु की थबक चथखे अमदि मियोय हुंपु रोम मसा मसागी सक्ताक चे पुथोखंदुना वेरिफिकेशन चथखे अदम बोइनमक सर्च ऑपरेशन अदुदा मिफामी पुन नत्रगा खुचु खुलाई फागत खिबदि लैते हाइना सो पावर्स न मखातारी Thawal College Thawal National College asige multipurpose hall da numit humni chathagataba students induction ki thoram nga sidaki hodokre thoram adu da Thawal College ke principal professor M Bina Thawal College Teacher Association TCTA ki president S Iboyaima amade Geography Department ke HOD Professor KH Jugendro na president member oina sarukya ke thoram adu da Thawal College ke principal professor M Bina na hai Mahitamba highway set knowledge amadi skill tansinba adu khagnate afaba punsi mahingama semba so mathautai mahiroi signa makhoina pamliba pandam adu fangdripa phawba hanba leitaba thongnaga loinana honagadabane college asigi lairiba fitness center yoga center basketball court swimming pool sing asina so mahiroi singda chawna kanaba piba ngamgani thajai haina mahakna phongdokhe Education is not only about acquiring knowledge and skills, but it also prepares us for life. The lessons you learn in the classroom will serve you well in the future, whether you go on to higher education or you go on to enter workplace. As you begin this new academic session, I encourage you to approach your studies
with a growth mindset. This means that you believe that your abilities can be developed through hard work and perseverance. To support your academic success, we have an outstanding faculty here at Thopal College and staff who are dedicated to providing you with the best education possible. Thauramadu saruk ama oina nasa mukto Bharat campaign ka bari lainana mayai kaba chinjak tagi lapna laigani haina mahiroi singa wasak longmina khibaga loinana rally ama su chatke induction program asigi hayeng ni janba numitta drug awareness career counseling amade students activities talent show sing pangthokane aduga humni janba loisinba numitta departmental induction program pangthokane haire. Manipur film ki director, producer amasung actor OINAM miyamgi thawgal tawramba RK Kirpana manung matam chadana laikhidabada film forum Manipur na awaba phungdorakle hirama asiga mari lainana film forum Manipur ge information and communication secretary Santi Ras na thadorakpa awaba phungdokpagi cherwal amana hai RK Kripa kumjali singamaga chamapal yangkai taruke September 18 da taibang phongdarakhe mahakna hinglingai matamda direction pikiba film singi manungda Sri Sri Govindaji Films MK Film Industry banner makhada putokiba ngalai aigi punsi layema leibak tingkhangna chingba yaure mahakna manung matam chaduna laikidaba Safe Manipur Film Fraternity ge mensinba ngamlaritaba ahangba ama oyauragade mahakna laikidabada Film Forum Manipur na minute ani tumina leptuna laikidabagi thawai mirelna mapuki nakta ingya chikna lairuna ba thongi ki haina so cherola sina makata na phungdorakle ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯣꯁ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ RK ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯉꯔꯥꯡ 12 ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥꯈꯥ ꯇꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ RK ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯔꯤ Oza watpagi awaba mayoknaduna leiringaida oza ahum transfer tawkiba yaningde mari lainabo authority na athubada transfer order kakkadabani haina ngasi haureibi makha leikai hai madrasa gi mahiroi singna wakat khongjang jangsankhre khongjang aduda saruk yakhibe school asigi class 10 tamlibe mahiroi nupi macha amana phungdorakpada haureibi makha leikai hai madrasa ase class 1 dagi 10 fauba leiba school amane school asigi oza koni thui leifam thokpada subnatagi oza tara humdoi khakta na mahiroi singda mahai tambire oza watpana maram oiraga mahiroi sing awaba mayoknaduna leiribane adubu talak asida Manipur lenga ki education is na tha asigi tara mapalda thoklakiba transfer order amada school asigi oza ahum yaurakpa haibase school asigi mahiroi singbo hanthana yengbibane asigumba thong ase school asigi mahiroi singna yaba ngamloi thawong ase lenga ki education department na government school singbo miraibane haibada haiman bathokloi laidaba imung da pokpa lanai school da mahai tamba gamjataba lenga ki school da mahai tamliba mahiroi singbo thawaidaba ni haina lawe maramaduna lenga asigi chief minister education minister amade education s department na meeting changbiyo mahiroi singi yengnaga transfer order ado kakpiyo karigumba transfer order kaktaba tarabade makhal makha kayagi khongjang changsilagani haina mahakna phungdokhe ngasigi khongjang aduda mahiroi singi career manghanaba sinbikano oza transfer tawbo yaningde transfer order khudakta kakkadabani haina thapa play card sing sisinakhibaga loinana kholau kaya sa lauke Rebi makhalaikai hai madrasa school asida ai class 10 kari media gi khuthang da wafam khara khan jari madudi aikogi school asi class 1 dagi 10 fawba laibai school amani hauji school asida oza train thur khaktana school salai
duna laibani masida oza watuna lairingai tanza sida government nang contract ki oza ahum thabirakhi oza ahum thabirakpagi harauringai tanza sida oza ahum amuk transfer tobirakpa asi student akhoi punsida manghanbani maram aduna oza sing athuba matamda stay tobiyu natrabadi school solon jagani media gi khangda wafam asi phongdokser lamdam asida lairiba media housing amade paumi singda security coverage PBO haina All Manipur Working Journalists Union AMZU Editors Guild Manipur EGM amade Manipur Hill Journalists Union MISJU ki President singna Security Advisor da memorandum amma pisinkhre memorandum asina hai lamdam asigi paumi singda thengkhang kayarak sakhangdaba singna attack chatharakre asigumba ka hinba thawong sing asina press ki ning tamba amasung leibag asigi democracy da chauna singnaba ama oire handakta naharol gi thodang pauchi gi editor khoirom loya lakpada chathakiba attack adaso laibak thibane orakliba fibom asi nungdang ningai boibata natana biyamda achumba paudam phangana bokhonari ba paumi singna mathau tawbuda achoba khurawa ma thangle Maramaduna editor khoirom loya lakpada chathakiba attack adugi matangda lengangda achumaran thidok piduna mara leiba sing logi matok inna chairak phanganbiyo asigumba pamdaba thodok sing ase makhata na thoktanaba Imphal area da operate toriba paumi sing amade media housing da security coverage PBO amade paumi sing na akia khang yautana mathau mapung fana pangthok na bokhonabada mating pangbiyo masigi mathakta media office sing amade journalist singi yumgi akoibada surveillance system thambiyo haina so memorandum asina makhatari Humputara mga suba ban mahotsab amasong Manipur lenga ke mass tree plantation campaign gi sarukama oina Thobal Forest Division gi DFO Dr. L. Jesli gi meeting makhata Thobal District ki Yaripok Warok Forest Range ki manung chanba Warok chingda ngasi uhai panba yauna uchara kayamarom thakre Forest ngapigane Thobal Forest Division na Kekru Ideal Progressive Committee KIPC amasong Kekru Yairi Club Yairi Pok KYCY Anina Sintuna Pangthokiba Uchara Thabugi Thoram Aduda DFO Thobal Dr. L. Jesli na hai ngasi aikoina thariba uchara singase laikai asigi miyabna mapung fana senabiduna mapung marai fana bo panabada mating pangbiyo mafam mayambada uwa koktharakpana maram oiraga mahusagi khalda chauna ahum balakle honglakliba ayinga sagi khal ase kannabagi pandamda tongan ba mafam kaya u thabagi thabak chathaduna lakli haina mahakna phungdokhe Thoramadu da saruk yakiba KYCY gi LDZ na hai ngase pangthokliba uchara thabagi thoramasi dam mating pangbirakhiba punamakpo thagatle mahusagi khalda ahongba kaya lakliba ase ngase aikoina u thaduna kanhaudrabade tunggi bunsida awaba kaya mayuknagane ngasi thariba uchara singa se hinghanaba Kekru Yairi Club na honagane masida miyamna sum mating pangbiyo haina phungdokhe mahusagi khal karakho kaya asi u thaba natra u gi mateng lodragadi akoi miyogi punsi asi noma gi hingbada wasalakani maramduna koi ngasi thariba hu usinga si akoi club ki maikai da gisu hingnabo hona jagani Smart Society na paikhat ki ba chahi kon gi project thabak ta onthong na ba lep ta na khona ni ngai jarakta salai gi official singda akia khangpi ba gi thabak chathara ki ba se tobiga no haina Smart Society ki General Secretary su oiriba salai gi Managing Director Elangbam Projendro na fundorakle Manipur Press Club ta pangthok pa pau gi bifam mada ma na makhata na hai Iraicha singi senmitlo namade ponsirot he namasak thoka nabagi pandamda aikhoi chahi kon kathok minasi haiba project ase paikhat khibane laibak thibade Smart Society na sagat ke ba project ase
ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2017ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 18ꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯊꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯦꯞ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ 8ꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯣꯏ꯫ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯊꯤꯟꯊꯔꯕꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ, ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯤꯟꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯦꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯖꯗꯦ꯫ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯂꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯦꯕꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯖꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯅꯔ ꯂꯩꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 8 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ 8ꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯄꯣꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯣꯡꯂꯧ ꯄꯣꯠꯂꯧ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯃꯇꯪꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ All Manipur Newspaper and Electronic Media Employees Association (MNEMIA)ꯅ Huyan Lanpao Pauchigi Machine Man Haisnam Jelly da Selge Tengbang Pikre. Haisnam Jelly Kwakethal Laishram Laikai Mahang Masagi Anaba Amana Maram Moiraga Asian Hospital da Layin Libane. Tengbang Kongchet Aduda MNEMIA ge 3rd Council Secretary Gogo Maitram Amade 2nd Council Secretary Laishram Ambariso Sarukyaki. Hozai Laishom Gulab na iba lebak ningba isay tarok nga si haunabi matungina Manipur Press Club ki Tangzing Hall da Fundokre. Isay pongbagi tauramadu da SNA NEC Guwahati ki Advisory Board Member S. Nabachandra, Laikol ki President Khetrimayum Subadane, Cosmopolitan Culture Institute ki President Pukrambam Tespati na Athoiba Mithung Len Singoy na Sarukyake. Laishom Gulab amade sur tarang na putokpa lebak ningba isay adugi sur panba amasung music arranger na Haisnam Nagumani ne aduga music na Vicky Maisnam ne isay taruk asigi saysakpa amade saysakpi sing na Vazarani, Hemarani, Sarmila, Indurekha amade Ragumani ne isay adu fong bagamari laydana isay sing adugi isay mayek iba Laishom Gulab na hay ngasi fong diba isay sing ngasi lebak ningbada yumpham oiba isay ne ngasi phong liba asina mafam asida phong ba ani suba isay ne haujek thok liba lan asina maram oiraga isay iningbagi ihul ama lakpadagi isay singa si ikibani haina mahakna makatakhe anirak su haitare mathangi chakhiba megi tang kunge taruk tasu koi isay lebani li isay kara phong re ado ngasi asi su koi isay taruk ko phong ko ke na koi chilang jabali ado maroi na koi ran majara kumani kayo mayam si mating degi koi isay ji phong do ke to jabali asitani da samna jabali. Directorate of Handloom and Textiles ki makhada laiba Design and Extension Center Porongpad na sinduna numid yangkhay di job na chathagadaba training program amang ngasi haunabi matung inna center asida hudokre haudobagi thauramadu da Design and Extension Center asige Assistant Director TH Sundari Supervisor K Birjit amade Center asige staff singna sarukyakhe
ngasidagi hauduna numet yankhaini chupna chathagadoriba training program asigi manung channa can and bamboo trade ta training taramanga design weaving trade ta training taramanga amade textiles dyeing and printing da training taramanga punna training ni fumanga na saruk yagadawre training haudopagi thoram maduga mari leinada center asigi assistant director TH Sundarina hai ngasidagi hauduna numet yankhaini pangthokadoriba training program asida trainee singna haina jagadaba trade singda professional oiba maungda thabak karamna tawgadage haibagi matangda theory abadi practical punna takpi tambigane masa masagi haina jaba trade singda bakhoibu ningthina training tawbiba asina trainee singda training loiraba matungda masa masagi senthok lambi irai laina semja pangamgadi haina mahakna makhata na phungdokhi ngasi ai koi date 22 July 2024 da wagi design training center ni oiba training program ama ngasi dagi hawdokjare sigi marui ba thingdi wagi human resource development and manpower bank haibani asida angang se koi pijari ba thingdi angang singi class 8 tagina 45 year pawni manungda laiba masagi singthok lambi lejadraba adagi pucha haibagi lambi lejadraba du koi sigi training sina maram oidana makoi bu kitang oibu chu hainabagi damakta iba maroiba training asida yawi bangang singina hainaba matungda makoi masa masagi singthok lambi amadi magi lambi da chappa ngamnabagi damakta tawdiba Masage anaba maram moirga rims hospital da laying chathaduna lairiba group raki keyboardist tomba thagjam that like minded group LMG na sel oina lupa lising taragi mating pikre tomba thangjam hojik rims hospital ge surgical ward ta laire mahak lamdam asige saknairaba sairangba ama oina miyamgi thogal tawriba artist ne lamdam asida thingnariba lan asida maram oiraga isai nongmai tawbu yakhidabadagi senthok lambi leitana leiringaida ana ayek yawrokpa asida LMG Manipur na tingbang ase pibani haire tingbang khongchat aduda group asige secretary Ojit Surak khaibamna hai Manipuri isai kayagi thawai hapliba sairangba amanda naduna leiba haibase laibak thibane mahake anaba ase fagalaktuna mausagi punsida athubu matamda halakpa ngamnaba thongnibaga loinana mahaki layingbada mateng khajitang oinabagi pandamda tingbang ase pibani haike था असगी कुनिपानदगी कुंथ्रामाथोई फाउबा फ्रांस की पेरिस दा पांगथोकदौरिबा मापल सुबा इंटरनेशनल जिट कुने दो चैंपियनशिप 2024 दा इंडिया टीम ना सरुक्यागदबा मणिपुर की सानरोई अहुमदा बिहार की MP रामप्रीत मंडल ने याइफमांगोल पिख्रे चैंपियनशिप असिदा सरुक्यानबा इंडिया की सानरोई मापन खंगतपदा यावरखिबा मणिपुर की सानरोई अहुम अदुदे चुंखाम निंगथेम लाइश्रम दिनेश अमदे सामोम केनेदिनी सानरोई अहुम असिदा याइफमांगोल पीबगी थौरम अदु ngarang बिहार की जनचारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकसभा मेंबर रामप्रीत मंडल ने सिंधुना दिल्ली की नॉर्थ एवेन्यू दा पांगथोखिबने थौरम अदुदा MP रामप्रीत मंडल ना सानरोई सिंगबो पुंगनिंग थौगत अदुना हाई सानरोई सिंगना टेक कायदना चैंपियनशिप अदुदा सरुक यारगा माई पाक्तुना इंडिया अमदि मणिपुर की मिंगचत पुरकप ngamba ओइरसनो करिगुंबा चैंपियनशिप असिदा गोल्ड मेडल लौबा गमलबदे मखोइगा चानबा थबक अममम पीनबा मणिपुर लेंगाक्ता तक्सिनगनी हाइनासो रामप्रीत मंडल ना फुंगदोखी मैं मणिपुर सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ ये लोग अगर जीत कराएंगे इनको नौकरी देने की कृपा करें। ये लोग बेरोजगार हैं, हमारे देश के बहुत बड़े फ्यूचर हैं और देश के नवरत्न हैं। मैं इसके लिए भारत सरकार की ओर से खास करके मैं जिस क्षेत्र से बिहार से आता हूँ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे नौजवान फ्रांस से गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशीर्वाद देता हूँ ये बच्चे लोग जाएं, स्वस्थ होकर के जाएं और स्वस्थ होकर के वापस लौटे, मेडल लेकर के वापस लौटे। मैं अपने भारत सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, मणिपुर सरकार की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से उनके
बहुत बहुत उनको हम हार्दिक बधाई कांग्रेचुलेशन देते हैं। अरोइबदा मरोइबा पाव अमुका हन्ना पिजरे। Constitution अपीबा political अमसुंग executive autonomy फाउबा ngakpa ngamdraba Manipur lengakna matau karabna miyam ngak sengadoribano haida Lok Sabha gi member Dr. Angomcha Bibol apoizamna hanglakle. Khol ngakpa singda miyamna angamba sel gi mateng panglakpada harau harau loksindiyo haina RDNPR Minister Yumnam Khemchandna fundorakle. Kuki Kulai Paibu Sing na mayum makaitum na may thadok pikraba torbung sabal mamang laikay imong konro masama-sagi mayum datchang dunat layba hokray. DM University ki handak talawto ki ba teaching amasung non-teaching staff lawbagi result aduda Chawna lawtuna baman ba thong khada thingnari haina bahirui lup tarupna fundorakle. Amade Imphal Yaripok lambi thingbagi khongjang changsiliba asida mari lainaba singna response amata piraktrabade hena kanba khongjang changsilagani haina All Kongba Road United Clubs Organization ki convener Denit Widrom na fundorakle. Ngasigi oinadi Times of Manipur gi Manipuri pau matanga sa daloisan jare medeng tabir ba singba mukhanna krum jare. Imphal West District ki Ningthem Cha Karong da laiba Holistic Vista